kunento engiyibuzayo yona mina Mapholoba mabethi le yakwaMpungo simjumile lo ngoba uye phambili athi bawuxabana umjuma kanjani umuntu abamba isigqoko ngoba kufanele phela umjuma ubheke emuva Weshedo mana king ngicela uphendula ushedo mina nje angisoze kwathi umuntu ungijumile ngaqhamukanga ngemuva eqhamuke ngembuka ukujuma kanjani umuntu eqhamuka phambi kwakho kuba umjumile bekumele kuthiwe impama ihlalela isiphundu hawu umjume kanjani umuntu eqhamuka phambi kwakho umbuka hayi inhloboni yokujuma lo muntu eqhamuka phambi kwakho umbuka umuntu futhi Mapholoba ukuthi nguwe Mapholoba uthi usumuntu esestate wena wazongena phambi kwakhe umzuma kanjani umuntu umbhekile kanti becabanga ukuthi bayagana amantombazane ngabe hayi suka lungile okay hayi uyakhala usho njalo ke uMapholoba uthi mina ngeke uzongijume sibhekene kube sengithi ungijumile umjuma kanjani umuntu nibhekene uzobamba isigqoko njengoba ke ufakazalwa indaba ke icrisis yakhe ukhuzana lapha ke no quality njengoba ukhuzana izokhumbula ukuthi ke uke wathi ukushaya kancane izolo laphana ezimbala ukubeka inyawo ezincane laphana quality madada ngalo kwethu kungabe sikulokho loqala la ngicela uprosana ke subscribe button share uphinde comment ukhuluna konke uma subscribe yakhe mara kahambayo okwamanje sibambe live video ngibambe kwivideo lendlalayo danko